Twongeye kubirizaho bakunzi bandi Iwacu TV aho muherereye mwese. Uyu munsi wa none amakuru yacu araza kwibanda mu misozi miremire y'Umurenge, ndetse turaza gukomereza no muri teritware ya Mwenga aho bita Kirungutu. Uyu munsi wa none M23 watwirwaneho bakaba babashije kuhigarurira. Tukaba tubegereje muri studio uyu munsi wa none muri kumwe na Master Fred. Uyu munsi wa none akarere kose ka Minembwe kiriwe neza. Gusa saa sita z'amanywa nibwo indege zatangiye kuzunguruka muri kano karere ka Minembwe, indege zo mu bwoko bwa Sukhoi. Indege imwe ya mbere yinutse Zagahwera imanukana urubariro rwose rwa Masha, irakomeza no ku Irumba, iragenda yikaza Rugezi, yikonera za Mirimba. Hataramara umwanya n'ubundi indi nayo ituruka za Mikenke, imanukana urubariro rwose rwa Karongi na za Gakenke, za Muriza, nayo iramanuka n'ubundi ija za Rugezi yikonera za Mirimba. Izi ni indege leta ya Kongo igenza gukoresha cyane mu ntambara. Reka twibutse abadukurikira ko izi ndege zaje no munsi wa none nyuma y'ibitero byabaye ku Cyumweru cyangwa se n'iyinga nijoro ahagana saa 8 z'ijoro, ubwo kandi indege zitagira abapilote zagabye ibitero mu baturage ba Minembwe batuye mu gace ka Mikenke ndetse n'agace gaherutse nyine kwigarurirwa na Twirwaneho ariko kagwitsankuku. Uyu munsi wa none izi ndege zikaba zitarashe ndetse no hasi ta mirwano yabaye, ariko nubwo bikimeze gutyo umwanzi ari hafi na Minembwe. Uyu munsi wa none kandi andi makuru nuko babashe gushinga, ndavuga abasirikare b'abarundi ariyo TAFOK kubwo bufatanye na FARDC n'abazalendo, bashinze ibirindi birindiro byabo n'ubundi mu burengerazuba bwa Mikenke aho bita mu Marunde. Aho akaba ari ahantu gusa kilometero 10 uvuye mu Mikenke hari ingabo za Twirwaneho. Ni ukuvuga ko ku muntu ugenda n'ibirenge ni ahantu iminota kuri 20 gusa kuba wavuye ahari ka Twirwaneho ukagera ahantu FARDC na TAFOK bashinze ibirindiro mu Marunde. Gusa nubwo bimeze gutyo Twirwaneho iri maso, kandi tuzi ko izabavugutira umuti nibatumva ibyo iri kubasaba byo gukura ibindiro byabo muri kiriya gice cyo hagati. Rero mu ncamake akaba ari uko byifashe muri kano gace ka Minembwe ndetse na Mikenke. Andi makuru n'ubundi dukesha abaturage batuye muri kano gace ka Minembwe bavuga ko amahoro ari yose hagati mu Minembwe, nubwo ibikoresho by'ibanze bikomeje kubura cyane nk'imyunyu n'amasabune. Abantu bakaba barakingiraniwe muri kano gace ka Minembwe. Ingabo z'u Burundi zikaba zidaheza abaturage uburenganzira bwo kuba bagenda ku ndondo aho bari basanzwe bakura n'ubundi ibikoresho byabo by'ibanze nk'amasabune n'imyunyu ndetse n'amavuta. Rero nuko byifashe muri kano gace ka Minembwe kugeza aya masaha, abaturage baratekanye, ariko kandi umwanzi arekereje Minembwe ari mu mpande zose. Abaturage n'ubundi batuye muri Minembwe bakaba bakomeje kwamagana leta y'u Burundi ikomeje kubicisha inzara. Bakomeza bavuga ko iyi ari jenoside barimo gukorera abo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'andi moko yose atuye muri Minembwe. Reka twibutse abadukurikiranye ko Minembwe ituye amoko yose, hari Abashi, hari Ababembe, hari Abanyintu, hari Abanyamurenge, hari Abarega, hari Abandande ndetse n'abandi batandukanye. Bose Twirwaneho ibacungiye umutekano. Ni ukuvuga ko iyi TAFOK yamaze gufunga inzira zose zahuzaga abaturage b'indondo ndetse n'abaturage ba Minembwe. Andi makuru n'ubundi agera kuri Ndi Iwacu TV nuko agace ka Kirungutu aho ngaho ni muri Mwenga, uyu munsi wa none M23 MRDP Twirwaneho bamaze kukigarurira amasaha agana saa 8 za kumanywa. Abazalendo bari bahari n'ingabo z'u Burundi bakaba bayabangiye ingata bakomeza bahunga berekeza za Shabunda. Rero akaba ari uko byifashe muri Mwenga muri kano gace ka Karungutu. Rero nshuti bakunzi bandi Iwacu TV, uyu munsi wa none nuko umutekano wifashe mu bice bya Minembwe ndetse na Mwenga yose muri rusange. Tukaba tugushimiye wewe wemeye kubana natwe. Nimba ari ijya mbere ubanye na Ndi Iwacu TV, turagusaba kuba wakora subscribe.